Lejelo Solcibil miércoles 17 de febrero. Yutsok inobatso kuyata mako oksak hospital. Olale kukata tin tulak kahnalo be. Mau nayalu yolo. He anakutu kulo etu ubeto bash hetsan telu kalandi kutoh olal mak. Beyo matu anta tala milikiluchu pul hospitalo. Mishtun helsbi uhek apta ukuchilo meya. Behlae kuchwei tunohlumil Yucatane 10.725 ulak vacunao tilukaba Pfizer. Lelehela utiatu mako kumeyaho ti nahilo toh olal we Yucatane. Le buka vacunao ba sama lukaha lutzabal. Le domingo 14 de febrero mano kuchtun ulak le yasho 15.630 jumpele le vacunao tele coronavirus. Taktunelek inbehla miércoles 17 a 37% de ulak le vacunao okutzabal. Hesh ohel tenila tanutzabal ti mako chihantak tumektan kahilo Valladolid motulietel konkal. Hebistok aliko teluhelhe takuchilo meyahe bashkuts atantale bishubinuchu por hospitalo yetel haitul kohano koyusa sansa mali. Taktilik inbehlayan 222 mako pacto le kohanilo tiano jejelas hospitale. 27.434 mako tsakutohtal yolo. Matuchik paltio mishbal mishtupahtalo pakiko le kohanilo. Tebuka mako ba 87% titular le machos okupaka le kohanilo le tiobe 31.591 juntulul. Behlae chik paula 135 mak pakte coronavirus 98 tukahiljo 8 Valladolid 5 uman ostole oskuskap yetel tisimin. Kaka tulet itzantun halacho hunukma kanasin yetel mashkano. Yetel juntule konkal motul mushupip progreso Santa Elena suma tikulete tsukakap. Ichile 31.591 mak okupaka tile kohanilo 267 tashitrutalo. Cheway tukahil hoy okuchik pahal 19.445 mak pakakti coronavirus. Letiobetiano 5.611 juntulule tu shamanil 5.253 tu lakenil 1.817 tu chumukil 2.638 tu noholil yetel 4.126 juntulule tu chikinilukahil ho. Ichile tzolzi belakzai kohelbi behlai kim 13 mako 9 shiwete kantul kolelo ukinilo betiyan ichil 38 tak 90 habobe. Yash ancha talamiltio yetel kohanil tu presiono kohanil tu riñono diabetes yan hach polokachi upebalukaba inmunosupresión kohanil tu puxikalo beshan tu pulmono ukaba epok 10 juntululeti kahangach tu kahil hoy yetel isamal tekit yetel tetis juntul ma kim telo Soguchukik 3.350 mak kimik yola le coronavirus. Ichileboka kohano ya no 545 juntulule hets el yaniko. Mat ubuktio le kohanilo. Alano tu shakaltalo mantats tu menusak yahilo umolail toh olal. Hebis kaliko 222 juntulule kohano bo tikalano humpuli hospitale. Ulak uhatse tu patiko bashkunu yesle shak albetantiobo. Ukinil tulaka le mako sokupak atio le kohanilo tiang ichilupel winal tak 99 haobe. Uyesa hilo le semaforo ya kuchik beseke chak ankanyanil. Hebis yalalo bishen le semaforo kusaba ohel bil lekan nupuh 15 kino beyo humpeli yetele kunsabi kahol bitumenu halache lumil México nip olal.